принял решение. Это привело к за меньше затрат, за меньше расход ты получил больше результат. Это эффективное решение. Мана мисал, шумо решение кабул кардеду, гуфтет ки, ман павильоне, мисал мева фруши мекушам. Шумо кушо дедавая. Мумкин, шумо карар кардеду, правильное решение кабул кардеду, хамуна омухтеду, фахмиде, чихел карданаша. Хамуна кушо дед. То имруза шумо, як моба, 50,000 рубль кор мекарде. Шумо ина кушо деду, дароматун 200,000 шуд. Это правильное решение или нет? Правильное решение. Хамме коре ки шумо мекунед, решаешь ин кадом карор шумо кабул мекунед. Har roz вы стоите перед выбором. А на мин выбора худова одам ба додаги. Сам принимай решение. Выбирай. Каждый день выбирай. Одам ки таджрибаш бисёр шуд, илмаш бисёр шуд, соответственно, более количество решений, которые принимают, количество правильных решений, их становится больше. Мы мисал говорим, без того решения кабул кунет, да друз, я груз, большее количество из них правильные решения. Ты просветаешь. А если большее количество ошибочных решений, ты назад идешь. Ким азвонега помафами? Хар роз шумо як қарор мекунед. Қарори шумо пул местад. Аз руи болоравии шумо, то есть на каждом этапе, har як қароре ки шумо кабул мекунед, стоит дороже, дороже, дороже. Имрӯз решение кабул мекунед ва решение мумкин 10,000 рубль, 15,000 рубль, 7,000 рубль. Анакон сал болотар рафтед 100,000 рубль. 200,000, миллион рубль. Вақте ки успешный шудед, ҳар рӯз решение ки шумо кабул мекунед, 100,000, 200,000 доллар местад. Ҳар як решение ки кабул мекунед. Это очень большая нагрузка. Ина фаҳмидантун дар кор. Любой хатое кардагитун имеет большое последствие. Теперь вернемся сюда. Ҳичи фаҳмида истодедми? Отлично. Значит, кадумотон қарор кардед ки ақаллан як моҳ ба ман $100 майни сарам ба мемунам. Шумо туалет ба монданетон ку $100 ҳар моҳ. ҳамин як моҳ ба $100 5,000 7,000 меша. ҳамон туалет ба агар учочик монед, шумо давно миллиардер будетон. ҳеҷ гап не, як рӯз ба 200 сум ҷудо карда мон, як китобхон, як тренинг бараб, як чиз омӯз, компютерный программа омӯз, бухгалтерский программа омӯз, законодательство скачат карда омӯз. Ҳар моҳ вақт ҷудо кун, пул ҷудо кун, вақт ҷудо кун, пул ҷудо кун. ҳар моҳ стабилна. дирӯз ман пурсидам ки як рӯз ба чанд соат вақтатон не за что рафта истодааст ки пул наоварда шумо ба. бисёротон гуфтед ки нисфи рӯз гум шуда истода. 1 соат, 2 соат, 3 соат, се равно ҳар рӯз вақтатон гум шуда истодааст. Интернет ба, болтавниё, телевизор ба. Ҳамин хел не? А зачем вам это надо? Медонед чӣ ба ман консультатсияма пулакӣ кардагӣ? Чтобы вақтама дигарон нагиранд. Автоматом сортируются ненужных людей. Если ты хочешь час моей жизни брать, извини, плати. Сразу автоматом сортируется. Ненужный человек не подходит ко мне. Вообще не надо. Кифами. А ту мама чай пить и говорю, нахуй кон чихел зангрифти, мне все равно, плати мое время, если ты займешь мою жизнь. Так же. А автоматом ненужные люди сортируются. чунки ман коре ки сар кардам, коре ки ман бисёр шуд, вақте ки шумо одам муваффақ шудед, а ҳама чизе ки шумо ба кам ҳаст ин вақтай. Пула шумо зиёд кардан мекунед, вақта ранг резина зиёд кардан наметавед. Ва кашола кардан намешад ко, 24 соат, 28 соат кардан намешад ко. Невозможно. Кӯдакои ман график қатӣ ман суҳбат мекунад. У меня есть график, какой день, какой ребенком куда сходить, что делать. И она расписана на целый год. Мана духтарчам говорит, ки додо, рафтем вай мамба, ман мегум бачам, марта, 27 марта метоем. Он мне говорит, дада Джордж, чего? Я говорю, у нас график такой почем. Сейчас так надо делать. 3 сол, 4 сол дега мехил кардан дар кор. Чего? Аввал система сохтан дар кор. И вы должны это понимать.
аста ёд мегирад. Ёд гирифтааст аста. барои вақте ки баъзе одам мебояд, ман мегӯяд ман мехостам ки шумо даъват кунам чой нӯшида суҳбат кунем. ман ба худам мегӯям бародар азиз, агар ки ту фаҳме ки ин чӣ қимат мефурод чои ту ман ба так же хеле чуваки время свободный нет. Во дирӯз ман шумо гуфтем ки аз чӣ сар мешавад сарватмандӣ? Аз чӣ буд? Вақта правилно управлят кардан. барои ҳамон вақтотуна сарф накунед. илтимос, агар вақта сарф кардеду пулотуна эконом кунед, серамно камбағал мешед. серамно як рӯз не як рӯз шумо баъд пушаймон мешед. арои вақтатон умр мегузарад кохе, ҷавонитун мегузарад, бақувватитун мегузарад. шумо як умре хел намемонед, як умре хел тавоно намемонед, қуввататун кам мешад. Философия денег, люди и деньги. Ан ҳамин чизе ки ҳозир фаҳмидем ману шумо, баъд бизнеса кушодан осон мешад. диққат, аввал нанависед, гӯш кунед. одам метод ки 24 соат бепрерив кор кунад? пул метод? одам метод ки як ҳафта 24 соат кругли сутка бепрерив кор кунад? пул метод? одам метод ки як моҳ бепрерив кор кунад 24 соат кругли сутка? пул метод? диққат кунед. ан ҳамин чиза бояд ки шумо диққат карда омӯзетон. одам метод ки кругли год, кругли сутка 24 соат бепрерив кор кунад? пул метод? анаку нигоҳ кунед. ки касалӣ мешавад? одам. пул касал мешавад? ягон бор кашалока кушода дидед ки 1000 сум касал шудааст, мегӯяд ман бозор 500 сума гирифта ба. ман температура дорам имрӯ. ин хел намешавад ягон бор. ки талаб мекунад ки ман қатъи ту ним сол аз кор кардам ё як сол кам оила кама зиёд кун? одам. пул мепурсад оила кама зиёд кардам? молча кор карда гашта истода. диққат кунед. ки кор ба опоздат мекунад? пробка, метро, азоб кашидам, дер шуд. одам. деньги опаздывают? диққат кунед. ки мегӯяд ки ман, то есть кто работает по настроению? настроение ҳаст мекунад, настроение дурӯғ мегӯяд, баҳуна кофта мегардад, ақиб мепардод, биё ин ҳафта пул ба ҳамин хеле гапош аст? не. акун диққат кардаистед. одамое ки дарси ман бубидед, диққат карда гап назанедон. одамое ки набудед, диққат карда гӯш кунед ки ҳама фаҳмад. нигоҳ кунед. 24 соат кругли сол кор мекунад. 24 соат касал намешад, ойлик намепурсад, ҳама вақт кор мекунад, ҳама вақт настроение наст қатъи кор мекунад. значит пул чист? беҳтарин коргар, коргари олӣ, идеальный работник. нигоҳ кунед. мардуми сарватманд, мардуме ки сарватманд мешавад, ин нуқтаи назари мардуми оддӣ мана ин аст. пул чизест ки ба мақсад мерасонад, пул чизест ки мушкила осон мекунад, пул ин як инструмент аст, пул ин свобода аст и так далее. не ки барои мардуми одаме ки миллионеру миллиардер шудаги ҳай ва ё точно медонад ки деньги это идеальный работник. якта категория аст барои мардум. пул ин чист? идеальный работник, коргари оле. чӣ ба? ойлик наметипурсад, касал намешад, кругли сутка кор мекунад. анаку нигоҳ кунед. пул ки коргар аст, коргара чикор кардан дар кор? кор таъмин кардан дар кор. агар ки кор таъмин накунӣ, ҳамин коргара баъд аз як рӯз, ду рӯз, се рӯз серавно мебуравад. куҷо мерад? пеши ҳамон одаме мерад ки вай кораш диҳад. ки фаҳмӣ? барои ҳамон агар ки шумо пула кисатума ҷамъ кунед, баъд аз дар муддати 3 маҳ, 4 маҳ, 5 маҳ ё як сол вай серавно мебуравад. чунки вай бекор монд. вай албатта мерад дасти дигаро ба. агар ки шумо вай ба муҳити ҷои кор сохтан тоед пул ба, пул шумо ба наоборот омадаам мегирад. анакун барое ки пул барои шумо коргар шавад, шумо бояд кора ташкил карданаша ёд гиред.
کدام وقت با آدم ها کار میکنه قطعی شما اگر کار تشکیل کردن توه انا کن پول این یک نمود ریسورسی است که برای شما کار کردن میتاد О, правда говорю. Вот. Вернись туда теперь. Вот. Ана кун. Пул ки коргари оли бошад, чико кардан дар кор ки пул кор кунад? Барои ки пул кор кунад, система сохтан дар кор. Система дар кор. Система дар дарунаш чизо ҷо мешад. Пул, вақт, бо чӣ? Навик умение, мозги, опыт дар кор. ҳамаи ин чизҳо якҷоя шуда система месозад. ҳамон вақт ба пул кор мекунад шумо ба ки? Пул, опыт, знание, вақт, ҳамаш якҷоя шаваду инор ани должны быть разместимы в системе. Баъд ин чизҳо пул мебиёрад. Баъд пул зиёд шуда мебаровад. Ана кун, агар ки система набошад, ё ки опыт набошад, ё ки вақт набошад, пул кор кардан наметавонад, расход шуда нест шуда мебаровад. барои ҳамон баъзе бачаҳо бизнес мекушод, аз сабабе ки ё знание илм нест, система нест, пул нест шуда мебаровад. баъд чӣ хулоса мебиёд? Мегӯяд ки бизнес намешудай, бизнес қим будай. На самом деле бизнес ин хеле бабарака чияй, хеле чизи хубай. пеш аз ине ки ҳозир ман далши мегӯм, мо аввал правилно омӯхтана ёд гирифтан мо дар кор. Правилно илм омӯхтана ёд гирифтан дар кор. 24 сол вақте ки мо мактабе 24 будам, вақте ки мо 12 сол 15 сол 17 сол мактаби олӣ, мактаби миёна мехонем, 10 сол мактаби миёна, баъзе мактаби олӣ 5 сол, баъзеш 7 сол. майнаи сари мо ҳамон тактикаи омӯзишаш тамоман дигар шудагиай. мактаби миёна ки вақте ки ману шумо мехонем, ҳамин муаллим агар ки муаллим гуфтагиша такрор кунед, шумо 5 гирифтан мегиред. ҳамин хелме? ҳамин муаллим гуфтагиша такрор кунед, агар шумо 5 мегиред. агар ки китоб учебник ба навистагӣ чиза нағз омӯзеду такрор кунед, 5 мемонад шумо. диққат. ин ба монанди чиай? Ба монанди оне ки ранги диктофон меша шумо. Диктофон 100% ҳамин гуфтагои мана ҳамин рӯз агар запис кунем мефаҳмад. То запис карда, сабт карда мегирад. диктофон полностью сабт карда мегирад. Не ки диктофон ягон кор кардан наметаводи информация қати. мактаби миёна ба ин модел инсона ҳамчун диктофон тарбия мекунад. барои ҳамон майни сари одам одат мекунаду гумон мекунад ки баъзе чиза достаточно просто донистан кардан шарт нест. барои ҳамон баъзе одам мегӯяд ки ин хелку мегӯяд ман ин чиза худам медунам. абад чӣ ба намекунӣ? мегӯяд хай як роз мекунам дия. то есть диққат кунед. барои ҳамон майни одам одат мекунад ин ба ки ман просто достаточно ҳамин чиза фаҳмида гирам, то есть хонда гирам шуд. хай дар кор шуд баъд истифода мебарам. на самом деле инсон ҳамин чиза ба истифодам намекунад. ман намехоҳам ки майни сари шумо имрӯзани дарсое ки ман метавам ҳамин хел қабул кунад.